kare Kiumbiuki ndeni ya Mara constituency nkugo kigweta barabara ya Keria Magutuni niyo barabara ere very short ku connect antu bakithi headquarters nuntu buthuruka bachuka kana nkubu mantu ma barabara ndene gicigo bunge kya Mara ikariata kapetende ndakuga challenge nene ya barabara ona antu baingire bakwaria na ni tontu ni bare magwa ni kuruta mheshimiwa Max point ki mawira mamangi batenda kugweta ruji batenda kugweta stima batenda kugweta cukuru baragiria barabara yes na nombende kwelesa wega mbuge number 1 Mara constituency no bumwe na nitadaraka Mara constituency iti municipality ugweganaga katauni kalo na kachogoria ni Onland kwogu ki Mara constituency tio unfortunately na Tharaka tutimbenefitaga na mbeca jia municipality jia gwikira marami jia nyamureta gwa kura tutionaga mbeca tutimbenefitaga na mbeca jia gwikira rami within the municipality kwogu jietu ni ino jia kawaida tujiakera thiinwa Mara tuina barabara ya Keria Magutuni ni ya national government yes tuina barabara ya ino tumitaga pole pole kia Irugo Igwanjau road ni ya national government tuina barabara ya kuma Kiriani kia Mwembe witia kwa Muthuya kuthi Mwanka Makuri ya Nchuku na kumira Mara jiri around 12 kilometers na uwe na lami ni ya national government tuina barabara ingi ya kuma Kianjagi wija Chogoria around 2 kilometers yuni mbikire lami then from Kiriani kwimana Bwamunga kunania Mwanka Marima enkulu na kwija kumira Marima enjerwa lamini ibo niyo ina lami na ni national na kwina ile yumite Kajionduthi ya itia weru iriga Mutindwa ya dikugwatana nere ya Kiriani kwa Muthuya yes ibo niyo ni ya national government neu niyo wiguja kiarirua kila wakati igita gwa iriga weru iriga na niyo nde ntugo president ile guko ni ya twirire na era wananchi aware barabara ni alungamire na ni akuthi kugeria kumake sure contractor gucokera nikenderika then wathi mwenwa mutha mitheru guti barabara ya national government barabara yuji onde ni ya county government okay ni ya county government lakini leo ilo kurutwa tio mheshimiwa Kareke ate mwaka no tunwe ni bagwatana ni turuta wira tugwatanire te county government na national government kwa hivyo tunasema kazi yote ni yetu kweli tutienda ukinya kigita no kamwe ntegwe mheshimiwa kinyite antu amwe auga untu botelo de kanon tutibwa county like now ni tugwaka thoko nene muno Chogoria Chogoria town president ni atwere thoko na ni gwakwa ona kungi na Tharaka ni gwakwa yes it is a national government project na Tharaka ni gwakwa ni mwana ndio governor Jokiri okay ona Marimanti gweliro kujaba kolega ndisaini noyo gwetu Chogoria tunajengewa soko na nilo kwenene ukathiaria national government mheshimiwa Kareke ni jite na mbeca ya national government ino ntingi jumite kwahe ki national yes lakini onweja na jio no kwenda migunda yonde thiinwa county ni county government kwogu no Mwanka bwido bwina relationship wembega na thirikari ya county no tunene ya gakonia kugitatia wewe na mbeca je mukoni lakini ya gwaka no gitiatia no wonirwe no kwegua na ndienda gwa president mbuge antu beto ba Mara ni very cooperative ni tonto tutona thina no iriku tutegwe magamba no mariku tukwewa project ya thoko institution yetu ya Chogoria Boys
ni aombire gwitikiria gutunenkera mugunda bagwatanirite na kanitha wetu wa PCA na betikaniria na bona project ino igateithia mwananchi na betikiria na banenkanira twane banenkera county government ika mugunda waneka ya gwaka thoko no kathia ureu itinga ile tindau na niambiritie contracting ground na kazi inafanyika mzuri sana. So I want to take this opportunity kucokeria nkatho antu betu baria stakeholders bachogoria na muno kanitha wa PCA nontu nabo ingite bo ene chogoria yes nontu benkira aregire toka tuteja kuona gwa kathoko nontu thoko nio utumba kuo wake thoko na aria thoko yakagwa town aria kwina antu na aria biashara ikuringirika kwina kanyamura kangi ndariganiritwe na nombende kwera polisi ya akoni Huduma Center litwa ruguri twaile Huduma antu ni bakarite bagitucumburaga muno mheshimiwa kwandikire pau kari pau bandikirwe kou mutwe nandikirwe kintu kia manjabu aria gintu gitu benefit na kyo ni services maundu ma employment mau ni zero nontu na kuthambia ni bobongwa mona bakithambia ingi bau ba bekaraga kou in fact ikarugurwa runini department jonde yari gutumantu bao no kadiaria ukethagira muntu wa NHIF atumirwe kuma meru obisini muntu wa ibande atumirwe kuma gwanja obisini onge atomi so department kaji atomiri antu bao already bare bandike already nyebe county government nyeba bagutuma bakathino already murutu wa wira no muandike ni thirikari no ga secondagwa nibo ba secondaga if you go there na ningwenda kwira antu ba maro na beje bariunge na bambithira nkabonia na nkaberaga na antu bakaberaga bongwa niyo ndaruta wira kwa njao ndaruta wira mero ndarutaga Embu kabatumagwa ona riu kwi department imwe itari gututumira antu na no tukubashuguma riu mekeroga gutwarura togatwandika twiti lakini ukandiko ondomo ba Huduma Center botiguru muntu tewa kaja kwandika mtu mweru ndikwira as we are talking twina department taithantatu itetumite antu na mheshimiwa no ashugumene nabo tutumie watu no tubateandika no mtu akurambia na ninkuwa obisire ni ya public Anthony baliungage bakeja bakona vile ikunaendelea kwa gute mtu mweru mwandikeo ana gute mtu andikwa lakini we appreciate the services we are getting there good services ni jo twali na batana jo muno na tunashukuru asante kinengeni watira wagutu mandoto na njira iranda aja tuchokere githara muthia na tuthina mbere muthikeria itienda rikemwe Irene Karamu Tamasaki okinyendena studio tulomecho na njira enda aja tuchoke tuna kinengeni nkamuria mantuko ni kithomo ndena gicubunge kira kia mara kithomo muno nkamuria o gaibwa mbasa